Sanibonani guys, igama Nqobeleni Mphathela Mazubela e-Homecoming ngomhla ka-7 April. Namhlanje-ke bekade kufike omalume-ke bakhe uSifiso bezozama phela ukuhlanganisa amakhanda mayelana ney'ngxoxo zamalobolo-ke kaZethu. Umankonyana-ke njengomakoti-ke oWundlunkulu bekade etatazela ehla enyuka ephethe indishi yokugeza izandla ebhizi ephekela-ke labo malume, kanti-ke indlebe ngoba inaso isivalo bekade ezwa yonke into ekhulunywayo. Bebeloke bemncume njalo uSifiso ngokuthi-ke abe yindoda emadodeni ngokuthi athathe unkosikazi wesibili, kanti-ke yonke le nto ibikade ingasizwakali kamnandi kuyena-ke umankonyana. Hhayi-ke emva kwalapho-ke guys, uthe nje guqa ngamadolo ebanikeza indishi yokugeza izandla. Bebeloke beshilo bethi, hawu makoti, siyabonga kakhulu ngokuthi-ke uhloniphe umyeni wakho. Yabona la uthola indoda, hhayi impela uthola indoda emadodeni. Abasho ukuthi uSifiso uthola inkosikazi, hey, emakhosikazini phela, ngokuthi unkosikazi wakho uvumile ukuthi-ke kube khona isithembu laphaya kubheka. Ayakupheli-ke lapho. uSifiso-ke wahlala phansi-ke nomalume wabo-ke wabatshela ukuthi kuzomele bebhale incwadi. Kanti-ke le ncwadi le kumele-ke ibhalwe ngesizotha ngoba akafuni ukufika laphaya kube ngathi uyahlambalaza kohlongwane. uSifiso uyena bekade ekhuluma ukuthi kumele kubhalwe ini, umalume kube yibona ababhalayo. Ubesho ukuthi-ke nizofika nime esangweni nithi nikhulekile ekhaya, emva kwalapho-ke bese niyasho ukuthi-ke nibona imbali laphaya kohlongwane eniyithandile, manje nifuna ukuthi niyithathe niyilethe emagcekeni-ke akokubheka. Washo-ke nanokuthi-ke lento akusiyona umdlalo, akuzobe uthando langempela ngoba-ke ikhethwe abantu abaphansi. UNgwaraje-ke uyena obekade efunda incwadi-ke, kanti noZethu beloke emoyizela ezwa phela ukuthi hhayi uSifiso, hhayi umndeni wakhe uyimisele ngaye kangaka. Bebethi nje bayambuka abazali bakhe bembone nje ukuthi hayi cha, uZethu uthathekile ngampela. Lapho-ke ubaba kaZethu bekade esethukuthele eganweni wabo, ebona kahle ukuthi hayi inhlamba yodwa phela le, ukuthi indoda eshadile egane unkosikazi weminyaka ngeminyaka esizofuna manje indodakazi yakhe ayifundisa kanzima kangaka-ke ukuthi ibe udokotela. Hhayi-ke guys, uthe engakaqedi nje nanokuqeda-ke ukufunda ulayini wokugcina uNgaraje wamane wayihlwitha ubaba kaZethu le ncwadi esandleni sakhe, wayinyomfoza wayilahla phansi, okuchaza khona-ke guys ukuthi singathi abasamukeli-ke isicelo sakhe uSifiso. Ngapha-ke ejele sengathi-ke uShwabi uphinde waphunyuka okugibeni ngoba usabise ukapteni wamtshela ukuthi wazi amanyundululu akhe memgcina laphaya ejele naye uzoya phansi naye. Hhayi-ke ukapteni wenza amaqhinga wamkhipha ejele. Kanti-ke uMangcobo, uZethu kanye-ke nomakaZethu bafikile laphaya e-police station bezokhalaza phela ukuthi ukhishwa kanjani uShwabi ejele ebeyingozi kangaka ngisho emphakathini. Uzamile-ke ukapteni ukuthi-ke abhule umlilo bandla, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, besho kahle ukuthi-ke makaphindiselwe ejele uShwabi. Into ayenzile-ke ukapteni uthe ucela ukukhuluma noMangcobo ngasese, uthe sebebobabili washo ukuthi yazi iy'thandani zike yifike la zivula amacala anzima, kodwa-ke ngenxa yokuthi-ke basuke bethandana labantu bebuye-ke bezowasula lawo macala. Manje uyacela ukuthi uMangcobo-ke alisule icala likaShwabi, naye kube omunye wabantu besimame-ke abazohoxisa-ke wonke amacala-ke abekade-ke embeke wona-ke uShwabi. Uthe uMangcobo-ke nakamhlola wathi, ngiyazi ukuthi usamthanda uShwabi, wathi noma kuthiwa ngiyamthanda kodwa kusalayo ngisamdinga khona ejele, angizizwa ngiphephile ngaphandle. Ubonile ukuthi ingalo yomthetho iyamehlula-ke uMangcobo wakhetha ukuthi afonele uma wakhe uShwabi ukuthi azongenelela. Uthe uShwabi uyangena nje endlini ufica indlovukazi ihleli endlini. Wathi, hayibo Ndlovukazi, ubekwa yini la? Wathi, ngifonele uMangcobo. Wathi, ufonele uMangcobo? Uphi loyo? Uphi manje? Ngimfuna manje. Wathi, akekho la endlini. Uthe angize ngizolungisa isimo la, ungitshele yonke into. Wathi, ukutshele yonke into ngampela? Wathi, yebo. Ungitshelile ukuthi wena cishe wangqongqisa umuzi womuntu laphaya, wangitshela nanokuthi wena usumbeka isandla. Uqale nini wena ukubeka isandla umuntu wesifazane? Wathi, ukutshele yonke into yini na? Angithi nami ngimficile la embedeni enqunu nomunye umuntu wesilisa ongisebenzela isisebenzi sami sonke. Wathi, ini? uMangcobo wenzeni? Wathi, kunjalo ma, yingakho-ke nami ngithukuthele kangaka, kuyimanje uhambile wohlala nayo leyo ndoda le kohlongwane. Wathi, kodwa-ke noma kuthiwa kunjalo mfana wami, ngikukhulisa ngokuthi ufane noyihlo. Wathi, wangifanisi naleyo ndoda. Wathi, kunjalo, yabona ngiyakuncenga manje ukuthi uhlale phansi. Wathi, imange kuloku ngincenga, wonke umuntu loke engincenga ngathi ngisilwane. Wathi, ngizokuncenga ngoba neculo liyasho ukuthi uyoncengwa unyoko, ukuba ngisiyena unyoko ngaba ngikuncengi nami, hlala phansi. Guys, ngathi-ke uShwabi uzwa lo munye komama, kodwa-ke
uMangcobo komele impela asukudlalela kude noShwabi ngoba intukuthelo guys isaphezulu ngampela. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobeleni Mphathela Mazwibela e-homecoming ngomhla ka-7 April. Namhlanje-ke bekade fike omalume-ke bakhe uSifiso bezozama phela ukuhlanganisa amakhanda mayelana ney'ngxoxo zamalobolo-ke kaZethu. Mankonyana-ke njengomakoti-ke oWundlunkulu